आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबद मरु ओइबा पाव राज्य असिदा लैरिबा मिपुम खुदिंगमक पुनसिन्नदुना शांति ओइना नुक्सी चाननी हिंगमिनबा मणिपुर अमा अमुक हना सेमलसी हाइना नागा बैप्टिस्ट पास्टर्स फोरम मणिपुरना अपील तौरी नुमित मंगानी चतकदबा सेनापति क्रिसमस नाइट कार्निवल सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स था ngarangdagi ahukre प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi numidang wairam video conferencing gi kutangda Smart India Hackathon 2019 gi grand finale da saruk yariba singa wari sanagani amasung COVID-19 gi case hengalakpa amasung anoba sub variant JN1 thengnarakliba sigi yenglaga mikum nahum singna lainaba raija singda thangan kre राज्य असिदा लैरिबा मिपुम खुदिंगमक पुनसिन्नदुना शांति ओइना नुक्सी चानना हिंगमिनबा मणिपुर अमा अमुक हना सेमलसे हाइना नागा बैप्टिस्ट पास्टर्स फोरम मणिपुरना अपील तौरी चेरोल अमदा फोरम असिगी सेक्रेटरी रिवरेंड एस ग्रेसन तंगालना हाई मियोइबगी लैनरिबा मरीदा मुक्नबा हाइबसी तंगाई फदना थोरई अदुबु निंगथिना अमता ओइना पुनसिन्नदुना वहनारबदी मसिने हेना फबा अमसुंग अपांगल कनबा खुनाय अमा सेंगटपदा मतेंग ओइ चेरोल अदुना हाई मणिपुर दे हिंसा याबो कांगरुप अनिगी इरांगना था निपान हेना चाथरकपदगी ममल यामलबा पुंची कया मांगख्रे अमसुंग हाइफम खंगदबा अवाना कया नंगले मसिना मणिपुर दा लैरिबा फुरुप खुदिंगमकी सेनमिटलोन हक्सेल अमसुंग माहिमसिंग तंबदा चाउना अकाइबा थोअले अमसुंग पुन्ना हिंगमिनबगी वाखलोंदा अयेतपा ओइरे कांगरुप अनि ने येंगथिनबा तोक्तुना शांति ओइना लैमिन्नानबा अमुक अना अपील तौरदुना रिभरेन थांगालना फुरुप खुदिंगमक्ता मणिपुरबु शांति ओइबा अमसुंग चौखटपा राज्य अमा ओइनबा होनबदा अंगंबा थौदांग लौबियो हाइरी सेनापति जिला दा चही खुदिंगे पांगथोकपा सेनापति क्रिसमस नाइट कार्निवल ngarang numidang wairam सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स था मियोइली सिंगयाना सरुक यादुना हौख्रे कार्निवल असि सेनापति डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना सेनापति डिस्ट्रिक्ट कैथोलिक यूनियन सेनापति कारोंग एरिया बैप्टिस्ट यूनियन सेनापति डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन कारोंग सेनापति टाउन कमिटी सेनापति एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन चिंगबा लुप कयागा कुसमनदुना छिनबनी आकाशवाणी की सेनापति पौमिना हाई कार्निवल असि सिनबगी मपुंग ओइबा पांदमदी क्रिसमस कुमै पांगथोकपदा कांगरुप खुदिंगमक सरुक याहंदुना जिला असिगी इना खुल्लबा कला संस्कृति अमसुंग लैरिबा मखल कयागी लाइनिंग सिंग पुन्ना उथोकपनी कार्निवल असि था असिगी कुन्निथोय फवा सेनापति बाजारदा चथगनी नुमित खुदिंगी नुमिदांग पुंग तारा फवा हांगदुना मखल मतेलगी जगोई इसै अमदी अतै कॉम्पिटिशन कया पांगथोकनी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमसुंग तारा तरुक सुबा कुमाम रेजिमेंट की कलम अमना पुन्ना ngasi ayu खुगा तुरेल मापालगी कोलबुंग अमसुंग फबवाकचाउ इखाई ममांग लकाई एरिया दा थी हुंबगी थबक चाथबदा नोमय अमसुंग बोम कया मरुम फंगले पुलिस की पाउना हाई फगल अब खुलाई सिंग अदुगी मनुंगदा मैगजीन यावबा कार्बाइन अमा मैगजीन यावबा कंट्री मेड पिस्तौल अमा नोमय मरु कया हैंड ग्रेनेड मरी सेमदोकलबा मोटार सेल तारा तरेट यावरी अयु पुंग तरेट अदुवाइदगी हौखिबा ऑपरेशन अदु पुंग मापन अदुवाइदा लुइसिंदुना मखाताना थिजिनबा केस अमा लौखले हाइरी अमरोमदा ngarang numidang athengबदा जो मियोय खरना थिंखांगफाई खुलदा लैबा मेमोरियल स्टोन अमगी मनाक्ता जोमी फ्लैग चिंखनबा अमसुंग जोगम जोलेन इसिनबा होनबदगी मुक्तबगी फिबम अमा मायोनखरे अदुमोइनमक चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ऑफिसर सिंह क्विक रेस्पॉन्स टीम ना फिबम अदु लाक्सिनबा ngamhore थौदोक्तदा मियोय तरुक सोपदगी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट एड पीरबा मतुंगदा डिस्चार्ज तौख्रे हाइरी मदुगी तुंगदा सेलमत होंगदा सो मुक अन मुकना दुना इरांग थोरकपदगी यामद्रबदा मियोय कुनिथोय सोकी अदुमकपु सेक्यूरिटी फोर्स ना फिबम दुलक्सिन बंगमले मरुओइबा मफम खरदा पुलिस अमसुंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सिंग थमजिनख्रे मेघालय की मुख्यमंत्री कोनाट के सकमाना ngarang नॉर्थ गारो हिल्स जिला की
Resubel Parada, Lomi Singi Numita Saruk Yadana, Garo Hills Keep Food Processing Unit, Taratare Hangdokre, Tauramdu the Sri Samana High, Raja Adu the Food Processing Plant Zama Magasua Hangdong Taurang Tauri, Raja Sarkana Megalegi Biodiversity Ak Senduna, Amasung Yokatunda Tamnaba, Selgi Tengbang Piri, Amasung Umangilam, Ngak Senanabam, Apam Dugi Miamda, Mating Pangli. Mizoram da Raja Sinbatuna Big Sit Bharat Sankalp Jatra Pangthokli, Miam da Sakti Pina Bagi Pandam da Pangthokli Bajatra Asibu, Raja Adugim Bapampunamukta Miam na Harautayam na Oknari, Anoba Technology Yauraba Information, Education, Amasung, Communication, Benching Adu, Kungang da Koina Satuna, Kendra Sarkaki Tongan Bayai Fatarangi Paujel Sandokani, Jatra Sigi Saru Amaoina, Haxelgi Mela, Masu, Atay Tauram Kaya Su Singani Tabi River Power Si Kasbani Faldagini Pradhan Mantri Narendra Modi Nangasi Numidang Waram video conferencing ki Kutangda Smart India Hackathon Lisingani Kulumdogi Grand Finale da Saruk Yariba Singawari Hanagani Amasuk Makuida Puangangani Smart India Hackathon gi Grand Finale si Tha si Kulumdoi Pawan Nodel Center ni Punipanda Pangthokani Tongan ba wakalon singi waroi sin pambay puthok na ba grand finale sida yawhan na bagi damak timli singama chani marfuni thoi short is taure Akashbani News ga wari sanabada educationist Dr. Sant Kumar Chaudhary na hai thauram aduda mioi lising tarani thoi amasung mentor lisingani chama henbana saruk yagani Tha Sigi Kuntrama Thoida, Akashbani da Sandokadaba, Manki Bat Horongi da Miamna, Makogi Obo Wakalon Tambirang Naba, Pradhan Mantri Narendra Modi na Hairi, Handak Sandokadoriba Sina Manki Batki Zamani Pan Suba, Tankak Oeragani, Pradhan Mantri na Hai, Handaki Tankak Asidam Apungoina Kana, Gadoriba Wafan Singi Manunda, Naha Singi Tamoya Yamna Naknaba Mari Hiram Fit India Yauri, Miamna Iho Asigi Tongan Meeting Health Starts Up Singi Anobo Wakalon Amasung Naha Sing na Karam na Bharat ke Haksang Sajelgi Mawong Matau Sing Sijan na Bagya Haibadu Kangan Birak na ba Hairi Miam na Makoigi Warol Adu Namo App Amasung MyGov Open Forum da Tharak Payagani Toll free number 1800117800 da phone tawrak pasu yagani Laibak asida COVID-19 gi case hengalakpa amasung anoba variant JN1 gi ahanba case ama thengnarakliba sigi yenglaga mikum ahum singna lainaba kendrana raija amasung union territory singda khangan kre Raja Singda Iba Jerol Amada Kendra gi Health Secretary Sudhan Spantna Hai Kendra Amasung Raja Sarkar Singna Punna Honamina Badagi Laibak Asida COVID-19 Sandokpaki Chang Yamna Neman Bangamli Influenza Manba Anaba Masung Kai Henas Hor Honba Wabagi Anaba Sing Tengnarabadi Analaingi Kutong Zabalaiba Mapampunamakta Jila Jilagi Oina Kumnas Henanaba Masung Adugi Pau Kangalang Naba Raja Singda Pautak Pikre Sonya yon bachengi mamal khudaktagi hantha hanaba sarkar na mapung oiba rice industry association singda khanghan kre food and public distribution department gi secretary Sanjeev Chopra na ngarang rice processing industry singi mihut singa unaduna leibak asida basmati nataba chengi mamal gi matangda khanaki mifam aduda miyangwi swarthangak naba khwaidagi wangba choini yon bagi mamalga tasengna choini yon ba lawriba mamalga chauna khetnaba mafam singda Mamal hantha hanbagi tangai padaba du puthokduna khanaki punna pochai yonba sing amadi joini yonba sing na lauriba sendongda chaunai hangalakle haiba pau phangbadagi kendra nabadu hantha nabagi damak wafam khangalakpani aroibada maruiba pau amhuanna Raja Sida Ladiba Mipung Kudimak Punchin Naduna Santi Wena Nuksi Janane Himinaba Manipur Ama Amukana Simless here Haina Naga Baptist Pastors Forum Manipurna Apil Tauri Numit Mangani Jatakadaba Senapati Christmas Night Carnival Senapati District Headquarters Narangdegi Ahukre Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi numidang waram video conferencing gi kutagda Smart India Hackathon lisingani kolumdoi grand finale da saruk yariba singawari sanagani amasung COVID-19 gi case hengalakpa amasung anoba variant JN1 thengnarakliba sigi yenglaga mikum nahum singna laina ba raija singda khan kre Paulo jare